bala da pimpat shem ya utra Jesus haga jim jupi ka jim jupi kan ne sa kumju shkumju phila banikit ya ba ga kam ga jong Blei phila banikit ya ba gi kam haga balang ga ba pipidon phila balong ke bru ga minot ban le jingeseng renga kwa banong ipi lalam patun ke klimat ga ba pidiang ya utra Jesus ya ga ba pimpat shem ya utra Jesus haga donu jupi kan ma gni ba ya ga jim jupi anum la ban pilkaladur daki eke ga ba phile kala ban long kade haga balang leni hangno no ga banta ga ba phile kanam don ga jikala la da pipat shem yo tra juskus na kata da nga kwa ban ong pi haga ni ga por gomta ba pidon kam yo juskus ga jim jupi la da pikwa ba pinnang ban duai la da pikwa ban kran ga ktin jo Blei la da pikwa ba phle ya kanu ga kam ga jong Blei ya ga ba pinlong jikar husha shkwe lani la da pikwa ba ga jim jupi kan kaladur lani ga sem jupi kan kaladur kare tang ga ni ga weglanti kata gari daka ba pishem yo tra juskus haga jim spi daka ba pikot kerpat yo tra juskus nama detang ujisu balak ban pekala yin ga jim junga spi detang ujiskus ubalak ban chin ban transform en ga jim junga spi detang ujiskus balak ban pekala ya ka yin ga sem ga junga ba ga jongpi shabar na kata kanam don ga jingkala ki plog be jinga nama don shibun na ga khtin ga jumle ki bru hadin bikila shem yo tra juskus kadon ga jingkala haga jim juki kadon ko we ki bru gospel Yohanes kenong basau. Kene ke beriu ke balon sangut ki tengah, bat kita ki tengah juga. Kim dei ki jongka. Bat kene ke beriu kala im kata ke jim ke ba ka syate syakum ha kapop. Kene ke beriu kala persyang banwa de ji ki besyan re kamyo. Bat kam don ke jikala ha jim jong kene ke beriu. Ke bengyo ikolong ba. Hadin ba kene ke beriu kala shem bat utrai Jesus. Kala don ke jikala bat kene ke beriu kala kalalong kata ke noyalap ya ke kerteng jong Jesus. Namar bakala don kata ga encounter ga jingishem bat ujuskus bat kidon shibun kibru nakaktin ga jong Blei hadin bakila yeshem bat utra juskus ngio I hadin bakala don kata ga encounter bat ngio I ka don ga jingkala ya ka ega bakim pat jule menshwa kila le menta bat hadu gini gisi gi menta kidon shibun kibru ba hadin bakila shem yo utra juskus haga jim ga chki ngio I ga jingkala dur ngio I kata ga jim ga bathmai ga jim chki ngio I bakilala banduai ngio I bakilala ban keren ya ka tin ga jong Blei ngio I bakilala ban long sha ga jingkat khu shaki ba bun ba kim sing ba kodor na kata ka daw nga khot ipi ka ne ga por ga bomta lada pimpat priang yo try Jesus ka donut jpi lada pimpat shem yo try Jesus ha ga donut ha kam sem ga jpi kampat don kata encounter ga jinge shem bat utrai Jesus nga kwa panoi pi kene de ga sing ba biang tam ya pi ba pinwan phai no shu Jesus ba pin ye shem bat utrai Jesus da ka ba pi phai shu de ga donut baro da ka ba pi tuai pat iga teng Jesus nama detang ujisu bala pan perkeladur iga jim ga jpi na ga jinglong barim shiga jinglong bathmai na ga jinglong pop shiga jinglong hok namar ka don ga bor ha snam jong Jesus lara pp1 kuma pilong khmat Jesus nganget scam ya ga jim jupi on perkeladur namar ka tin joble ka ongba lada uei don ha okres ulong ujing thau bathmai ki ke barim kila do no ke ba jiamata ka dei ka bathmai lada uei don ha okres lara manga ma pi nila don kata encounter ga jingi shem bat ujuskus nila priang ujuskus ka dono jonga bat jongpi hangta king kanwan kata ga jim ga bathmai hangta kanwan kata ga jinglong Blei haga ni ga jim ga jinga ga jopi bat aka bangila ro banlong ga jingat khu shiki babun ba ki mising ki bakodor priang ujuskus ka ni ga si khot pat ka tang ujuskus bat islam bat poteng dar pikwa shai ga jingkala ha ga jingim kene ga por ka ba biang tam ye phi ba phin phai sho try Jesus ka donut baro bapinong atrai Jesus ngawana khmat jmi kumni kumulong sat nga ga snam jmi wan ga donu janga shong hapo janga pan klaro nga gm janga na do ikliman nga IT hamela ga jong gm la rapi duai ga ta ga jingwai nga nge scam on pan klaro ga gm jopi bat pinla manlong ga jingat khu sigi ba bun ba ki msing ki ba kodor ki ba don kam ya ga jip klaro ki ba don kam ya ga jip dem blen gur khu